Hello, Tuni Kuki News in Vezose. Nabon sa Venlim na UVIN Tuni 14 February 2026 ahitain. February zong hi laki akhat lang hongkit ahitain. Hong ang kichay ko lang ahikitain 2026 zong hi iti le hong long dingham iti live tu ai 2026 zong hi chom lo ka ai het lo ka va i boinen ut ka va hi hong kichay pai ding dana hi mo ahitain. KHOH 2027 ahung thunding zong hi ki khoto ta hi in aji chu MLA election za chom hong kit ding census za chom hong kit ding hi chu ho zong hi iga ge la hi le chun ima sangu zong hi mei pi banga azingi ti hi het so ke wa hi in nga hin la iza kai ku ki cha te lamhla na ding ho chau se hi pathinin hin mapui jing ta hen ti zong hi iga sei masat no hin tin tu ni hin I topic deu a hi le ITLF spokesperson pa in attack anaki bol dan thu ho in sei kit no hitin aban le congress in PM Modi Manipur vil hadinga ticket akat pi a hi le ama hi ahung poi ti ho chan ge zong hi mo a hi in hi chi chung chang ho hin ho lim hoi ten chule igam sung inam sunga thil so za chom ho jong hin sei hoi ten litan langa isopi ho boina ho jong het de wa hi in tu a jong hi muntina apuna ho zo sin donation ke bola hungal jam ho gen theina hi I chan ge ya ki thopi ding ham I ti pan la ding ham ti hi amuna ku ki cha te na mun zo se a ki ngai nat na vet sa na le lungsiet na po nat na vet sa na hi tampin in bolvin ki pa le zengin mun tina ki loi khom na za chom in jong inam pi gen theina iti ki thopi ding ham ti gel do na inei ji vin ki pa thu iphong vin pu MLA pu haukhlen in jong ita chu litan langa ko na hungal jam ho gen theita khosa ho ama ho ding in jong relief material tampi ahin pi ti ho jong hi mo ahin hi ji chun MLA saitu MLA pa chunga jong ki pa thu iga phono hian lang chule litan langa ki do piu tilhen ei su boy ho tangkhul ho hi tu ni chan ge ya hi nasata ki got na nei wa naga kiloi khom na noya tribe dang ho jong hi thu api win I am ho hin nasata apan la ding dan to gon ho hi amazing of it jong hi mo hi in ai theya hi le ku ki cha te hoi ta ta ikiven do thein diu le imma ba no wa jong pathinin ei pi jing na dinga tauna igel do de wa hi ti chu iga phon theu hin tin tu hin e topic ngwa analut ta LEUHEN hichiwa India Today article a kona hin la do wa hi in hichiwa news ki mu chu a hi le Indian PM pa hi tu a hi Assam gam sunga project hat hong do dinga hong a hi in hichi project a hon do jong hi alhom them a hi point 5,000 crore valzen project ho hong do dinga hi North East a hin visit a hin in Assam gam sunga hi hong leng lut a hi in hichi ahung na a hi Congress ho hin Congress leader ho hin amina ga pha dinga chui chiwa jong hi mo de wa hi in ama hin pawan kiti hin pawan hin hita chu Assam na pha ngal la hi le Manipur gam sung jong hi 2023 apana anaki boy jinga tu ni chan ge ya hi boina uma aban le boina jong hi atha bi ahung pong kit na hi ni chi jong hi government tha na form ji wa boina hung sang da na hi umin ahi theya hi le Assam na pha ngal la hi le hi chi Assama patna Manipur gapha na dinga hi pungka khat bo lut a hi in hi ji chun gaphan itiam khatna sumna nei lo wa hi le ken ticket na hin kat pi nge ti a hi ticket ho jong hi akat pi wi ti ho jong hi mo en ticket ho jong hi ala pi a hi nei chi ga velo chen hi chi ama Twitter X account na ko na post a hin bol a hin tu le tu a Manipur boy na
ahi lawa hi le 2023 apana ana boizing khat veibo PMOD in Manipur ahin pha ahin hi chi jong chu tu chung Assam ahin pha banga hi project hongdo dinga hung ai bowin Manipur boina sei cham ding le nga Manipur boina ho solution pe dinga hung ai point project hong ding bowa chu hung ai in mo alo theilowa amon ain pha ta ja chu relief phabe pi relief camp ho ga phajong le hi chi ding mo nga chu hung ai poi ti chu in het so ke hin a hung lo jong I ma cha aphat chom na lo ai bowen a hunga chu e ho Kuki sunga jong separate administration is sampo ve ti ai ho le ho na san ge jong anaki ki boile wa hi hi chi to banga Assam gam sunga PM care ti a Indian government in hondo na nei ta wa hi le PM care na hondo dung jui wa chu Assam na pha ta a hi le Manipur jong chu ka phan PM in I chan ge ya agam sung chu care bol ham na avet kol mong ham I chana angai na ham ni chi chu hin vet sa in ti a hi congress ho hin ticket ho jong hi abuk pe o ni ga velo chon tu ni a hi in hi chi hi pung thuma pat pungli ti ding a hi pung thum minute som nga le nga apat na pungli minute som nga le nga pungka khat sung flight ticket hi akat pi wa hai ta chu Assam na pha ngal nga lai le infal jong ka phan ti ai go ti a ki pando ding infal airport na hung leng lut ding a hi ticket akat pi wa hin a hin la hi chi chu Manipur ticket chu tu a hi PM I mean cancel a bol tai ti hi mu a hin a hung tapon Manipur jong a hin vil ha tapon tu ni chan ge a Manipur hi I chan ge a kong hen lang I chan ge a ki thana sang jong le Modi adinga aphat chom na lo aphat chom na pen chu congress hi chi government form do pa chu a hin government chu ki form do ta ja chu ama to a hung jong le aphat na ding jong lo seat na ding jong be lo a hi ja chu aman jong ki het hin tin hi ja chu a hin phata poi ti chu het theina divai ga phone no hi in hi chi wa het be ding kit khat no chu hi chi ho hi politics a hin tua ama hon hi chiwa ticket akat pi ho chu iza ta lut ding ham na a hi wa nga chu hi chi chan ge a congress in pan kala in a hin la BJP ten alanom po ve thilpha bol nom po ve ti a chu congress in jong mai pha vet a hin hi che ho hi politics ki ti ai hi chi chu neu cha iga he thim na deu politics a ke pe ho lung thim I he na diwa iga phone do we na ji chu tu ni chan ge ya hi Kuki nampi adinga separate administration hin phong do jong Kuki MLA ho hi vin tu ni a Kuki nampi hin zo do jong Kuki MLA ho ma hi vin hi ji chun het theina diwa hi chi politics chung chang chu neu cha ka se hin politics a chu ami asa ki velo hi ama phat chom na ding ama party phat chom na ding a hi paule hi chi politician ho hin ami pi do zo do zong ho asapo vi ti pa chu het thim na diwa neu cha ate ka na hin se wa hin ata zong a hin la politics a chu hi chi to banga hi politician ho hi ki chim ji wa hi ji chun mi pin ta san the a hi poi ti pa chu iga phon do wa hin tu hin UNC ho thu phon ga vele han a press statement no hi khat langa I ge la hi le ki cham na ding dei khat langa I ge lai le gi na nei khat langa I gel kit na hi le chun ama hon aphat na jing a seiwa midang thimo achan naw ti tobang tai ba hin tu le tu a hi ukhur district headquarter a hi head deu khat chu 14 apan a 15 jing ni ho chan ge hi ama ho hin Lui-Ngai-Ni kiti hi 2026 hi chi 14-15 February sunga hi anei deu a hin hi ji a chu ama ho in hi chi press statement hi a hin so wa hi hi chi to bang hi aso nom lo mai the wa hi a singen hi aso no mai the wa hin la hi chi festival anei ding ji wa hi mun chom choma ko na hi chi festival mang no ma hong ding ho jong hi tampi mai we ni chon jong ki chat na ne ya e ho ku ki cha te
ki chat je a hung lo tampi zong ding a hin la hi chi ho a safe theina dinga chu hi chi to bang press statement public statement hi a hin bol a hi bovin hi chi hi neu cha a het theina divin hin sei be kitleng ama hon a sei na wa hi apara khatna a hi May 3 2023 apatna hi MITE le Kuki nasata en anaki boyin a hin la tangkhul ho hin na ama hon a sei na wa chu naga ti wa hin a hin lai het thei diu khat na chu hi chi United Naga Council thu phun dung zuya hi jong le tangkhul hon press statement a hin bol now ti tau ten ama hon a hin sei na wa chu a hi le chi 2023 a pat na hi khat lang jong ki pan pi lo khat lang jong ki pan pi lo hi ta chu alaya chamna sem dinga hi pan hin ki la to pi a hi chi ka din na pau peace ka din kho ka din na pau hi tu ni chan gya ki hi lo hela ka din pi jing ove ti hi ase wa hin ani na a sei pau hi ngai no be ta lo wa hi hi chiwa ama hon asei na wa hi a hi le tu chunga hi chi tangkhul ho kho a mei hung ki hal na hi chi date 7 February 2026 ni a zukham pa chu het de wa hin Mr. Starling ki te pa hi chi pa hi Kuki cha te mi tampin na ana je mo ve ti hi chu ei ho sei ding zo ama hon ale sei wi ta chu hi chi wa hi ga ve lo chon press statement na bol wi chu hi chi mi zo si mu dinga statement ke bol hi chu ai wanga thudi ki sei ta lo chu e ho a chu mi khat bo ka kholai leng chu ama ho ju khami thu mi li ho chun a vo a hin la tu ni a ama ho press statement pa a hi event na hi la chun ama ho mi pa hi ei ho mi tam ta in i vo dan wa hi thu a sei wi ta chu hi chu neu cha adi lo na ho in sei do wa hi in aban le ama hon a sei be ki now ani athum na langa jong hi ani na a jong hi ga belo chen hi chi 9 February dunga jong hi khodang ho jong hi Kuki cha ten full uniform ki vanin aga hal ha ve ti ho chan ge ase u cha thum na jong ga belo chen hi chi wa hi open ta army ho na a Kuki militant hon full uniform akivan vin thal automatic ho ki choi vin hi ta chu security ho na sa tangkhul ho in aga hal ha o hi phamo akisai na hi che ho jong he aphu noi aban hi ga simbe kit leo chun hi chi anoi langa jong hi tu le tu a hi UNC in long term solution ka dei vi hi chi na dinga chu ai the ai le na tangkhul ho interest le athanei na ho hi chi ho nei za pi wa hi le chun neighbor khana lungki to ta I chen the wa hi in a huti lo wa hi le chun I chan ham khana boina I to the wa hi boina gen theina na to the wa hi ti ho ta ba gi na e bol hi cho peace coexistent thei ding a hi a huti lo le hi thei lo ding ti na hi cho ni chi gi na ta bang en jawa jong ka saitan gi na jong e bolovin cham na jong a seivin aban le thiamo ei chanovi ti hi chi point hu mo hi para hi phateta ai sim lewang lunglai lo ai na lunglai lo hel ei ho thiamo jong ei chanu gi jong ei gi u ama ho thim na bo akisei ki no hi ahin la hi china chunga hi tunia video hung viral ho jong chu ga veleu chun video jat a bolovin hita hi meite pau thowa in check dana hi ake bolovin Kuki militant so hi ta san thei hi poiti a hi thal chang ho jong a ki koi thu wa hi cho jong chu a check do dana hi thu a sei wa hen hi chi keu chu hi po in tunia chu sepai ho to jong anaki no to win sepai hon no mei ho jong chu ananung no do win a hin la khosunga hi lut na dinga to gon hi amazing veti a hin tu le tu a hi sepai ho hin litan khopi sung hi aku kilang hi han atang khul lang hi jong le koima litan khopi sunga hi loading hi chi koima lo vai le chun
boina hi thip ding a hi ti a hi sepai hon litan khopi mo a hi tangkhul hi han kuki hi zong le sa lo ding a hi lam atin jingo a hi in a hin la tangkhul hoin a phat chenga hi a phinova asunga lut nova hi ta chu ho in ho a zong hi chat le jing a hi ta chu sepai ho to hin kin o to jiwa achang le no mai ho lut ma sawa achang le police ho to ki thova hi chi ho lo hi ga velo chon tangkhul ho hi ben hi chi ho zong hi aga lut ki no ve ti ho zong hi mo hi in ma ba na zong hi I chan ge to gon a hin nei deu ham ti pa bang hi sei thei a hi po in tu a gol nop a bol pau ama ho festival pa hung ki chai han lang hi le mun tina naga kiloi khom si hin I to bang to gon a hin nei deu ham ti bang hi sei thei a hi po in a hin la pathinin e veng ta ventin koima kigi na le kilhep chawai na zong a hi di po in a hin la bible in a sei banga chu iti a kahong ding ti na he po vi ti banga chu iti a hi ipi a hin bol diu ham ti hi ki sei theilo a hi ji in ei ho dinga a phapen cha hi le a phat chenga ki ging sadima I umova igam inam ikivian bit diu ti hi a chaina pe na kain thulha nom a hi in hi chi chung cho na chu hi chi Lui-Ngai-Ni kiti festival aman na wa hi Kuki in pi Manipur in message a thot kin and greeting message ti a hi bol kin ven hi chi alang khana mi tampi chon I tho ma mai the wa hi a hin la inam pi Lamkai ho in jong I ati le khat la khat ki ka ke thim na dem ki koi niem chu galzo na khat hi ti a bol zong hin tin hi chi wa hi Kuki in pi in jong khat la khat ki ka chamna a theina ding khat la khat ki ka lung len ta khat la khat ki respect to na ding thu ho jong hi ana save ti ho jong hi mo a hin la hi chi wa hi e hon Kuki in pi hon message a bol na wa hi koima cha dem na a hi lo le koima thim na ho hi ana sei do po vi ti hi chi wa hi mo thei a hi ke ne hi abana Kuki Christian Leader Forum hon jong thu so a hin bol kit no vin hi chi wa hi ho bung tina Lamkai ho lekha a hin thot no hi in Kuki Christian Leader Forum hon jong ama hon subject a seu cha hi le gamlenam dam na dinga an ngol taw na nei dinga het sa le tip na ti a hi in hi chi hi mun tina ho Lamkai ho ti chu KCLF ho hin mun tina ho bung KCWS ti ho hi chi gamdanga ho tina hin KWS mun tina Christian KWS ho hi chi kiloi khom na gamtina ho adinga hi 15 February 2026 ni ho jing ni ho hi tain hi chi hi angol tawn a nei ding chule hi chi wa tholom collection kito ho hi tu chung gen thei ha sa ho ki tho pi na pi ding ti hi nge na a hin bolovin ani na a cho a hi le lamka khopi sunga lamka gamkai sunga ho lamkai upa pastor evangelist le leaders ho cho si ti in 18 February Wednesday ni ho jingka lehin angol taw hom na 7 am pa na 9:30 am changei neiding tuibong CFC ho in muna nei khom ding ti hi tepna ahin bolovi ti ho jong hi mo hi in date 15 hi gampa ma ho ading date 18 hi Manipur gam sunga hon ti chu lamka le akim vela hon man khom dinga tawna ahin nei naw tepna ahin nei na ho a hi ti chu iga het theu a hi in tu le tu a hi inam pin gen theina ato na chunga hi tawna zong I ha no ngain khat la khat ki lung se na khat la khat ki happy a khat la khat ki tho khom hi poimo mama a hi ti hi iga phon do hin tin tu hin ITLF a kona thupon a hin bol ho ga LEUHEN ITLF in jan hi a chu press statement press release a hin bol vin Hichi press release ahin bol na wa ama hon ana seu chu hi le May 3 2023 patna hi May teile Kuki ki ka boina
sang ta ana uma tu ni chan ge a hi chil hajing na lai a hi in Hiji chun 12 February 2026 ni chun ITLF hon ki ho na anakinein meeting anakinein hichi ki ho la na dungzuya chu mei teile kuki ki do na chunga kuki cha te ki thana chungcha nga hi kei hon buffer zone hi hoita respect ka bol wa hi in hichi respect ki bol hi kuki cha te adinga Kuki chaten athum separate administration with legislature kiti hi kamu to ka wa political solution a to ka hi kuki zo community gamsung hi meitei individual hi hen kiloi khom na hi zongle meitei hon kuki to phana gamsung kuki chate gamsung khat chan na hin chot lut thailo de wa hi chi hi popular government ke form do hen lang EP government ke form do zongle kuki cha ten ka thu mo political solution hi kamu to ka wa kuki cha te gam sung mai te in achot lut thailo ding hi chi ka din naw tu ni chan gya kal ha lo de wa hi ti a jong hi ITLF on thulu na ananei ve ti chu mo hi in abana chu tu ni a jong chu public appear ahin bol kit venti chu mi pi hinga tepna ahin bol lovin hichiwa anaseu hi athu ho hi abona ina simta deugata sanin ITLF a leader tilehen spokesperson a pang ahi lawai le KZC a jong spokesperson a pang pu ginja voljong ama in hi zanha a jong chu pungkhat la a hi attack anaki bol kit a hi ho hi lungdon chu ha seya ki sei jong le koiman ingai lo ahin la lamkai hoi lamkai pha ideyu hi chu tu ne a jong hi inam sungu hi ga beleu chun inam sungu wa achinga theme thu he theme ta thu sei theme ta tampi ne yu chu ahi wanga inam lamkai dinga ipi bola hungki pe do nom lo ham tu ni a hi chi spokesperson ITLF hi hen KZC a hi zong le spokesperson pu ginja voljong ama in ke attack na hi akhat veina keu hilo chu masanga pa na hi chi anatup tup zengo hi chu mi phalo mi phabe pi hin a in su se ding a in hal ha ding ti a hi to gon anane jing hi chu a hi wanga pu ginja voljong hi atumbe aken kapa chat na chu adang hilo tu ni a hi ama hin ei nam sunga kuki chate nam sunga hian tum nei lova pan ala jing hi chu athu phon do ho hi ga veleu chun ei nam sunga khat la khat ki ka a ki to mo na ding I ma cha sei lo pi chu aman a sei chu meitei ho adem chu na meitei ho adem ja chu ko mi in jong warning anapi a hi lova hi le ama FIR jong ani e chu ahi wa nga chu tu ni chan gya agam anama dinga adin na hi alha nai lo hi chi to banga agam anama dinga pan la khat tu ni chan gya a in attack ga ki bol te na lai chu hi chi hi a khat veina keu a hi po in vel izat ki attack hi tam ama keu a hi po in tu ni a leader za chom ho jong hi attack ki bol jing hi chu ahi wa nga hi chu ho jong ki khang do nai lo chu ken masanga pan a kana sein igam inama hi leader hoita ta hung ding do hen igam inama dinga athisan phala hung ding do ho hi hoita mi pin support bolu hitin hoita din piu hi te ka ti chu ichi indirect nga ka sei chu direct nga ga ki sei han lang le tu nia ilam kai KZC hi hen a hi lawa hi le chairman hi hen secretary hi hen na igam inama dinga Kuki in P ho ahi lawai le ITLF azat CSO thalhenga CSO la a leader lien pendinga KZC iphu do ta awahi le hichi KZC leader ho hin ngam ta athu asei theina diwa chu agat CM hoiti na sepei CMP hoiti Kuki chate adingin hichi hi agat CMP hoiti hichi chu ahi le chon ama hon jong tu ni a hi ngamta athu sei ngam diu chu mi khen khat in talk show ki bol na ho a jong chu in a mu diu a hi in KZC jong nampum pi thalenga CSO
thalenga Lamkai dinga ki hlengdo a tu ni hin SOO ho sei in anungi anun lo le piong anun lo wa hi le tu ni a pugin za voljong bon civil mi mai in mel he lo hon he ta zo etik bol the a hi le chun KZC ho chu aphat chenga thingnoi ho to ki gop chula thingnoi ho to ki gop ho chu thingnoi lung dei lo bang hin sei an lang le min chom lo ka a hin chai do ri ta chu hi chi ting le chun KZC chu a sei nom lo zo se a sei sa oi ta chu na le hi chi chu a hi ti chu ingo oi zo tu ni a jong hi mi zo sin KZC ita san lo nau chu SOO to ki khut zo ma hi in SO on hi chi sei na ti bo wa sei in hi chi sei hi na ti ho sei po iti a hi mi tampi i kampau chu KZC in azui po ya hi lo le SO in KZC chu a control po iti a chu ka sei hi lo win tu nia ka sei hi he thiam leo chun igam ina ma dinga vai hom dinga pangkhat chu hoita igat no ngai chu tu nia MITE CM pa jong khu agat hi lang le birin chu mata ki chai di chu birin alui pa chu na birin ti chu birin alui pa ka ti chu Manipur CM alui pa chu birin hi chu la na ama chu agat hi lang le ami pi hon chomlo ka chai do deu ta chu agat je a hutu ni chan ge a hing theya adei de a sei thei chu chilaya jong chu na adei de sei thei chu I chi to banga chu tu ni a hi Kuki nam pumpi a vai hom dinga thutan dinga KZC ho chu ilhen do ta wa hi le mi pi tribe tina leader hon hita chu kiloi hom na khat na itun do ta wa hi le chun KZC leader ho chu hoita igat nu nga hi lo ha tu ni a mi phalo chu zan le sun wa au mai le thim zong mi pha umai le mi phalo zong chula na le hi ji a chu tu ni a jong hi ilam kai ho hin ngam ta a thu sei hen mi pi lungel het pi hen mi pi lungel banga thu sei hen a hi na ding bang ta thu tan ngam hen iti wa hi le ama hoi sipai hoi ta ki got pi deu chu tu ni a Manipur police in lai gat pi pontin I thing noi ho ven la KZC chu hi tin ti chu lo a hi en hi ji a chu mi pi hon I to sot no wa ama ho hi gat phate ta I pi wa a spokesperson hen a chairman a secretary hi hen mi za khat to bang hoi ta I hlen do wa a hi lo la hoi ta gat I bol sa wa a ina a china a wa le na a vai hop na thu sei na zo si a ngam ta pan theina dinga chu gat I bol ngai chu hi chi chu I hi lo le chun tu a pu gin ja bol jong bang chu a in attack ki bol ta chu na a hi le ama hin tu chung thu a sei banga chu a sei ngam kit de hin am tu chunga hung attack ho chun attack kit ta pon te tiu ham a bol kit tho de wa hi ji a chu inam sunga miching mi thim ho hin hi chi to bang kagam kana ma dinga kapunan hi chi to banga vai homing eti a ki gel ha na nei ho jong tu ni chan ge ya ahung pen do theilo na inam sungova ahung kilat do theilo na hi ipg am ama ho dinga security lo lo le koi ham hi chwa chu agam anama dinga hung ke pe do ding ami pi hon la achang le hin dem ding a hi lawai le thimo hin chan diu khatnin ama personal problem ze a za na in he si na hi le adi hama di lo ham ki heta lo na mi khane na hin sei do ze a chu kita asan pe ki je hi chi to bang I hi je wa hi inam sungwa aching a thiemin eilam kai theilo hi tu ni a hi eilam kai ho hi angol ngolin eilam kai hi kitil ilung han de wa hi na hin la ilam kai ho chu angol le katina hi pon igam ina ma dinga thingap cha ahin kho jong phal lewa ngai nat na nei ho bo ven ei po wa hi aching a thiem hoi tu ni chan ge a koima hong leng ro nai lo wai aji chu hi chi vai ken thu ga seileng ka chunga hi chi to banga thil se bolding a umeti hi a he aki he noi hi je a chu kana mi te hon pan ila tha wa inam sunga leader hon ngam ta le mi pi lung dei banga thu sei thei hen iti wa hi le god ikisiem de wai hi chi tieng le chun
inam sunga ingan si leader hon chong mi pi lungdei bang asei do de wa hi ti hi in phon do hin tin tu hin Kuki in pi chuchan pura kona het sa thu phon a hin bol na ho ga vekit LEUHEN ama hon Kuki in pi chuchan pur in thu phon a hin bol pau hi 14 February 2026 Saturday ni a hi in a che sa ne sim 8 9 10 February 2026 ni ho a litan sarei khong ki hal ha na chungchanga ITLF meeting date 12 February 2026 Thursday resolution number 1 dung zuya relief material sum hi hen ne le cha hi zong le ki thopi na bol pi ding ti a thulu na ACMU KIC in zong pha akisan hi chi relief material ho akho hi hindong khom ding le mopoding ITLF women wing ngan si ai now to kilhon in nami pite in zong hi thei chan a pan ila khom chi uwa gamle nam ngailut nale in le lo hindal ha gen thei ta hin khomang ho dinga ipan thei na chi uwa pan ila chi ding in tip nale het sa na ahung kinei a hi ahung kinei jin a hi hong phalta le gamle nam ngai lut na zal a pan hin la zo si pathin in phat thei eibo ta hen ti hi a hi in ichiwa hi relief material ho pedinga tepna a hin bol a hi in ichi chungchanga jong hi tu le tu a jong hi KFC in Kuki channel family KCF in jong nasata a donation ki bol jing lai a hi in mi tampi hin igela hi le ngai nat na inei lo wa hi le hi chi to bang donation ho hi ki tu thei lo na ngai nat na inei lo wa hi le donation ki ti a hi ilungel jong thei lo hi I het thei diu khat chu na so pi na pin pi khat chu gen thei ha sa na hin to tale ki tho pi na izat hi zong le na pi nga chat ding a hin la na het kha lo khat in gen thei na hin to ta hin lang min ki tho pi na hin thum le na pi nom lo ding na in kopa na pi dan le hi chilanga midang na her kha lo na pi pa chu hung ki khel ding I pi je nam tile ngai nat na na nei lo na tu ni a jong hi ka sei Kuki cha te ken Koiba ka hepoi nang koi ne hi ka hepoi te lovin Kuki a hi a kiti phot phot la hin ngai nat na ine wa hi le pan kila thei tu ni agam anam ngai lu lo ho chun pan ala thei lo tu ni a jong Kuki channel family hon jong hi chilanga dinga litan langa dinga hi pan kila jing a hi in litan langa boy na ho hi amun na kiloi khom na za chom hon jong silep chen ne le cha tam pe ta ven hi chilanga hi a boy ta povin tu a boy na pau hi malchamu langa boy a hi ta ji chun ei ho project jong hi chilanga cho heido o hi ti a hi anaki sei a hi in a hin la tu ni chan ge a hi pan hin la ho hi vet na hi le akil hom hle jing na lain pan hin la sun jong hi chi malchamu cho do na ding kham hi to do zo povin hi chi hi I ge la hi le igam inam ha sat na gen theina ho hi iponat bangwai pona zo pove a hi lo le I thu sei bangwin ipona pove ti hi kimuchi nai gal hung tila pan ila da nu chu alak tela ki thotna idai za jat ki chodo zo wa hin tu la ya hi la khalhin na ding jong hi ha sa hi ta tu ni chan ge ya pan hin la nai lo hon jong kana mi te ho igam inam izat imi a ha lo wa hi la ke jong a ha lo ka hi ti hi ikigel do wa ngai hizi chun pan hin la so ke hi tin account number a hi in GPay number a hi in hi chewa hong ki ta do a hi in hi chi number ai pi the wa hin pan hin la a hin pe zo sin jong a hi the ya hi le screenshot hin bol win lang na min to ne hin thot tha de wai a hin la hi chiwa donation ki ball pen pa hi chi achunga ki sei ke KIC Kuki in pi chuchan pur hon a ball pau to hin ki bang lo ai ama ho ball he achum a hin sil le chen ne le cha chom
in tina hin dol khom dewa pi dewa hi na hin la hi chiwa case Kuki channel family hon ki ball pen a hi la chun hi chi pa hi achu ma hi ti pa chu nei na he thiam pi de win ka hin tim kin in aban le jan hi a pan hin la ho amin ga ta do LEUHEN jan hi a chu 85 chan in a say wa hin tunia hi 86 a pa na 101 Kuki channel family member ho mai mai jong hi janga kiwal a hin la tunia pan hin la hi event na hi le za le ti bo I pang na lai win za le khat bo I pang na lai win hi zong le apan lan lo ho sanga chu pan hin la ho chunga hi avela ki pa thu ka sei na hi tu ni a hi chiwa hi hlom hen lang tam zong le igam inama dinga pan hin la ho hi igam inam ngai lu a hi veti hi a phot chet na khat a hi in hi ji chun tu ni a hi chiwa min hung ki ta do ho zong hi igam inam ngai lut na jala cho ama hon jong pan a hin la ve ti a cho aminu ki social na hi lovin amin hung ki ta do a igam inam ngai lula ama ho jong a za ve ti su he theine dewa hin phon wa hi in tunia 86 apa na 101 chan geya pan hin la ho la a hi wa kholam kip gen ama hi asang pen a hi in sang ni a hin to in ama hi tuni zan hi a hin to ho la a chu asang pen a hin alai ti chu iga phon hin tin tunia hi chiwa pan hin la ho zo si igam inama dingan hung ki phalna chungwa pathin in phatheina bu ventin ale sanga tamzo in na in sungwa le na sum hol na pai hol nan pathin in phathei hin bo jingta hen ti chu iga sei theu hin tin hi chi chan chu tu ni Kuki news mangcha a igam sung boy na le igam sung ha sat na ho hi iti pan ila awa hi le kile thei ding ham hi chi wa hi ila sam na lai ve ti ho I het thim na dewa niau cha hilchet na hin bol thewi chan chu hin tin tu ni Kuki news hin ve a hin ngai ho zo si na chung chi win ka ki pa in bon cha win pathin in phathei na bo jing taw han Kuki chapa